Yeni niçin seki şanye de büyük kişi namyan yürüyemi nürüyemi ngaçom dünço suçi Chang dik dokçi de pakto Number 7 engage welcome back to our Kustami channel. Number 7 yin tu kya tu sisi na ga pheo de ning thak pa ne touch le thang me shue yi ta thri number 7 nge jushi khari ko le she yin ba de number 7 pheje ngi gi thanda yin thung ge ngodep de la si chene number 7 pheje khensa yu ge re ani ta thri di yin thung de number 7 liya kodo be ran che du yi mangbu chik ta khingi yu ge re sam gu de ya de ma khen ba de yo ba yi na an thale ngarang yin thung de gyulam ne 투게스에 연구를 삼고도 안디 조시디 카리콜링이 라와이나 단 남아서 망부치 켄고래 ngaranzo 치게 유르칼에 슝에 좀 망제다 소소 공세 갸갈이야 두스페도 잠발이야 아니 녜마이나 ngaranzo 갸갈도 두두 잠발이야 갸마랭엘이야 남도 나로 두스 폼쇼시티고래 폼쇼시티고래 디 남아서게 데스 폼쇼디 마우도줄 데시다르와 인데로시티르 폼쇼 아니 디 네버도 강구어 디나라 카리티구어라나 직소소기 카바 넘버 체 은소소기 파스포트 기 넘버 디체 아니 갸갈라 드레이마나 갸가산에 카발데 임바 디 카장 차장 체 딘조 차장로 지다 티구어 송자 따탈레 온디 코란조 갸갈레 팀 규와 친체네 아니 디 폼쇼디 갸게 메네 아니 코란조기 단다 트라게 규네 자기 균에 예버도 있는 단다 군족이 팀 싸워지 되어래 디 카레 라와이나 디지털 이 어라이벌 카드 라이지 디 예버도 넘어서 강고도 디 게시 넘어서 마강와이나 엠 파겔리아 이미그레이션 라단다 보딩 갑리아 코난족이 두스카트네 넘어서라니 강에 침부시 체인가 요사래 송자 다 달랭에 넘어서 디콜이야 아니 넘어서라 야보치네 세시지 슈샤고 삼소 아니 디 코란족이 단다 팀디 규와 땅네 단다 가뒤 땅샤 라와이나 치료 니도 니슈 쩨nga 진다 주베기 체칙네 코란족이 디 락다르치에 고수샤 다 지게 유두칼 슝에 순다지 야갈마도 스페이나 송자디 단다 ngaran조 디지털 이 어라이벌 카드 라이디 네버도 강고들라니 슈에이 안디 강단디 칸데레스 라와이나 강단 단다가조 폼쇼디 강고르와 폼쇼디다 강단 찍버지냐레샤 나로라 소소기 민체 카바 넘바체 아니 소소기 야갈라 파 페이나 갸가기 사자 카발라 드레임바 디기 카장 차장체 엠 파겔라 댕에게 니 데바치사기 카반 넘버체 딘조 차장 예버도 티고돌라니 슈에이 이시 캐나다 능미 멍부 요바이나 아니 폼쇼 찌그라나 능미 차장 티고도 야 능미 레레라 폼쇼 레레 사와인데 강고민도 폼쇼 찌코란 năng 로라니 미 가조 요메 동에 딘조 차장다오지 포 폼쇼디 나라 강에레샤 어디 슈고 삼소 이바디 단나마조 가리 슈고 삼슬라와이나 게시 갸가 코랑니 미세요바다 OCI card holder de imbaina and the pomsho de mixegi gango marelagudu mixegi foreigner chedoran chedo di pomsho de gango dulani shuei ani de tuzu di chuzu dunju duingel gangodu chuzu dunju duingelanta pejenima sumsingela keran dusma 갸가라 마페ingel nima sumsingela pomsho de ngebardo gangodu 강와이나는 코란족이 디데파요 코란족이 계란조 디강 차와이나 아니 코란족이 셀프 디클레레이션 라네 코란족이 양면나 계란리아 폰 낭롤리아 두스 메시지 레이도 양면나 계란조 이메일 균에 계란조 컨퍼메이션 메시지 리기도 안 디파게라 코란조 이미그레이션 라 독스테레샤 디지슈에이 아니 다 계란조 달라디 digital e-arrival card di kangdang de la website kunzo khasum storwa website chik di thangbo kharreshelana khoranjo bureau immigrations website la isto denalchi dene kangna diksha chik thangbo su swagatam mobile app dinaldo so phone la download chi and dene kangna diksha ani sumba di www indian visa online government in e-arrival la isto dene do chene ya dus kangna diksha kanda khoranjol option ni sumstu di sumja nannaboso khandi pejo chiye ina pejo chiye chene di kanghe dulani shuei tazu dagara resha innaboso khari khe chesho resha lawaina thul shayadi nebardo tanda digital e arrival card laidi nima sum yana chuju dunju dungi ngeliya nebardo di kangodu di kangne khoranjogi confirmation declaration jiligidu self declaration gi di box yor dela khiranjogi ani dus click chivaina khoranjogone dus ngaranjol ya email yana khaban nang message jorgudu and di phagela ngaranjo thanda
immigration la tengodu di ngebodu thul sharona lan shuei tanda di koli ya ngaran tanda suisane la shunge tanda shesan nangmi tanda ngede sha orwa shesan nangmi konanjogi tanda nyeja gyagala dus kongsen chinjina na ya lidu zambala khoranzo la dinde ani nedanje chungdu zambala khorang morangi tanda di koli ya seshe chisha ani sonza ani nabozo gesi ya ngegi dene nabozo yapuji kendo machungwa ina tanda shesan nangmi dela channel la sidarwa and dene nabozo ya tugen soba dende yungure yang ko maso dende chungwa ina shemba tanda ngegi gesi ya inji yapu kenge da ya gyaga ke yapu kenge dende ina enge tanda de shamli ya kunanzo gi dikoli ya seshe geshin gewar tanda nyentu chunjuni yu diye nge shamla shagi nabozo de kyuk sidarwa. India just changed its entry rule for all foreign passport holders from October 2025. If you don't have this one document before boarding, you will be stuck at immigration while everyone walks by. This document is a new disembarkation card for foreigners, aka India's digital arrival card. Now, there are three options to fill this e-arrival card. Option number 1, Bureau of Immigration website. Option number 2, Indian Visa online portal. And option number 3, Indian Visa Suswagatam mobile app. Now, here's an important note. You can submit this up to 72 hours before your flight departure. And now, here comes the important part. Yes, the physical forms are still available at the airport for the next 6 months, but here's the reality. Going digital means no waiting in the long queues, no last minute paperwork issue, and faster immigration clearance. The choice is simple. Submit online before you fly or fill the form with hundreds of travelers at the airport. Comment Indian Visa update if you want a step-by-step tutorial on how to fill this form online. इंडिया जाने वाले सभी इंटरनेशनल विजिटर्स को, चाहे वो हॉलिडे मेकर्स हो, बिजनेस ट्रैवलर्स हो, स्टूडेंट्स हो या मेडिकल पर्पज से जा रहे हो, सभी को अब डिजिटल अराइवल कार्ड, ई अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। इंडियन सिटीजन्स और ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए ये आवश्यक नहीं है। गए वो जमाने जब डेस्टिनेशन आने से पहले फ्लाइट में आपको फिजिकल डिसएम्बार्केशन फॉर्म दिया जाता था और अगर आप खुद का पेन नहीं लेके गए तो अगल बगल किसी से पेन लेके आपको वो फॉर्म भरना होता था। इमिग्रेशन क्लियरेंस को आसान बनाने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से ई अराइवल कार्ड इंडिया में शुरू कर दिया गया है। इसे पहले से नहीं भरा तो यू मे रिस्क योर एंट्री टू इंडिया और फेस बोर्डिंग डिनायल एट द डिपार्चर एयरपोर्ट। ट्रैवल टाइम से 72 घंटे पहले 72 आवर्स पहले इसको भरना है। अगर आपके मोबाइल पर सुस्वागतम मोबाइल ऐप पहले से डाउनलोडेड है तो आप इसे वहां भर सकते हैं, अगर नहीं है तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट indianvisaonline.gov.in/e-arrival पर जाकर भी आप इसे भर सकते हैं। इस फॉर्म में आपको पर्सनल डिटेल्स देने हैं, पासपोर्ट नंबर देना है, डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया भरना है, वैलिड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और एड्रेस ऑफ स्टे इन इंडिया। अगर आपका परिवार साथ में ट्रैवल कर रहा है तो उनके डिटेल्स भी आप एक ही फॉर्म में भर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक करके इसे सबमिट कर दें। कंफर्मेशन मैसेज आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल फोन नंबर पर आ जाएगी, जिसे आप साथ ले जाना ना भूलें और ये इंफॉर्मेशन काम की है तो इसे फॉरवर्ड करना ना भूलें। Siswa nambazo laso da thara yin thari mixi ki tanda nyentung so go gyumje de nambazo kodo pe ran che do yin manguji yan di thola kendo meba che yang ngaran zo tugyu na shi dus ma pe che phagel yan namru nanglo lian ti phomsho de zo ma khang che phagel yan de immigration kablia gyagal le chania kangye de machu che do thari ngen nambazo ran che do lian chi kejen twenje ji che nyentung de soyin la ni shue yin 라소는 다가라이 아니 믹스스 캐슈에 민도로와 아니 나부터 sama 구슬라 투자 나로나 아니 다도에 겨와 되는게다고 탐색해 봤어 뭐 구제 유링 내바다 안 표현 된다 뉴도 민둔다 치 다른 게 년도 내가 다가란 삼샤이 년도 이제 말제요 투체나